Snimci kretanja lica nastalih neposredno pre i nakon događaja, a razmak je bukvalno nekoliko sekundi, iako je kamera postavljena sa veće visine, snimci mogu biti od značaja za utvrđivanje pravca kretanja. Prema dostupnim snimcima, lice je najverovatnije došlo iz pravca Tošinog bunara. Kretalo se pored brojeva 221 i 219 takođe i kroz prolaz između ulaza, nakon čega je otišlo do ulaza gde je počinjeno krivično delo. Na raspolaganju su snimci pre i posle napada. Ukoliko neko prepozna lice ili ima bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u identifikaciji ili rasvetljavanju događaja, javite se policiji na 192 ili najbližoj policijskoj stanici.